badak korewan ini warok ini togesni kuah sakenmu ni pentawai penemburom ya kenika vocational training center ku ini po trong clear chi yong i ngai yulutio wa kajingwai yong kenika training center ini uman go kajing kerku kamtam ya kinong ri merat yong i ku po ga district yong i yoku ke kamai kaji yong ki uman go kajing ku haka kamai kaji haka roy kepar apa ke distrik yang ni tengah dua wai penempurom yang ni tablet udah pengkrek gini ke sini ini po ya pengila yo ay kani ke jaka nila sedang menteri ya kana lu usnam arhajar khatwe nila la ban pendep ya ka haka basdang lu usnam arhajar khatsau Tin rei jaring khat namar bak sarkar hingi tingi por kadang gejing kerdo. Hingi lapan ya ka nak sarkar bakan ai ki pus bangin la ban penteri kam ya ka kam sim ai. Suki po suki kan ni ke yeng kala kala yeng ja. Ndah ba kala kala yeng ja kila yo ru kabu katu kan ni ki priodasi. Pan pen sniu dur ya kan ni ke yeng. Naka department ngila semjing begin penolong ya kan ni. Kalau poiru besnem ke ba ngila mut ngin surrender no ya kan ni ke training syaka basin development authority. Hapok ke jingpet chairman jonga district unit di deputy commissioner. Namar bangi song thu ngim dan bor show. Bangin nang ya sakmat man pen wandur ya kan ni ke yeng. Namar ki jinglut jingsep kilabun. Tina kaliang jongga district administration di kilapa ke tim monon pensioneru kiru kila semjing apagi mang bukin jing plan ke jong ki globan perwan doreka ina asmo puslai kelalong ke jing laran ke department brokowai ba ke ying ha ke jaka ke bitermat kum gane kan long ying ja kan long ru ke ban i segment ba ke bobu ru ke jing ke shnong ka thau Ti kumtang ila persang doyap nagaling department ban yebe apa ko sarkar bakan yang ini kapisa bingin sedang bingin repair bahano ya ka. Ti day mencem senam arhajar arho apa ko sarkar kala sngap bakal pelat ya kan ni. Ringkat bagi jingi budin lem jong i local MLA jong pi. Bangin la ban pen wandur biang ya ka bangin yo ban pen trikam. Kumtah bagi sarkar kala sya ingi bingin le ya ka bingin ya sikmat engineer jungi ba maulong ila tresitam ya ka ila penwandur ya kan ni gabdu ya ki yeng ko mafi i menta bangin lala man pentrekam arin dia kala yo i sisya ya ka jingkerdo kam ki khon samla jungi ha keleng saudong jongkari ki bon ni ki khon samla jungi kila yo ya ka qualification ke jingnang ke jing start ka bon jat Henry kimyo kam kimyo jam. Kumta ka sarkar kana perkhat tiki babun gelenti kumlo bangin play ikilat. Kumta ka government of India ro kala bu akhmat ya ka thong bangi don kam bangin ai ya ka skill training ya ki khun samla ki jongi. Kani ka training center ka bangi sedap mentah ni klitersi kanum deisyo ka training center kumo pi UE ka balong ka basulong kumto. Henry mentah lembah jongani ka training center ngidang ya kun bha mentah. Bangin yo ya kata ka affiliation kapan itu ada ka sarkar India kum ka way ni ki center ka bala ban ai sisai ki training ka ba ka certificate ka bangin ai kan itu brokoi ka India. Kata ka bangi khot lembah jong ka Agricultural Skill Council of India. Kepada ke authority ke bahalor do ke bapet ki vocational training center ka ri brokoi ngidang ya ksat menta bengin la ban yo ya kan ni ka affiliation jong kan ni ka center baka Agricultural Skill Council of India but si sin bengila yo nganong ye pi ba kinu ki bawan training ha ni ka center ka certificate ki jongki kan dei ka certificate ke bala ashan mohor nadu na Delhi kumta kan penla iki khun samla jongi
bikin la banwa iki kam ki bapher ka we ni ki project ki bahe ki bangila lunch mata ka state kum ka Meghalaya piggery mission ka state government ka shimlon na ka NCDC hadu arspa crore mereka ai si ki pagba klem don kami ko sut hakata kurkom ki jingmen toy ki wan ra ya ki nongri jingri ki badan si shai ka mense man chim ye kani kum ki la ai kam ai jam tang kata lengba ka affiliation ke bangin yo kan saplilat ru ye ki khamtam ye ki educated youth ki khna samla ke bala pass class 10 se jrong bangin yo ye ki funding ban let ki training ki bapher bagi jingeram langba ka we ka scheme jo government of India ka baki ong ka pradhan mantri krishi vikas yojana PMKVY kata ka de ka we ka ba ka government of India ka bu khamat ha e ti ngakwa ban kentu kumni namar pementang ni danru ke wei ke benta ke bangirang sedang menta ke jing trei dang khendiat sengi khendiat tayau hang ni hi ke bangin sabu ya ke wei ke liquid nitrogen plant hang ni akli tersi ke dei ke development ke bathamai ke bangirang sushim ya ka ke jing persyang na ke benta ke Jaintia Hills ke e ke ni ke liquid nitrogen plant ngani thu ye phi ngi yo i bakari Jaintia jongi setang kendiat kisngi namarba haka jingye be jengge bobon haka liang ke ri masi man penmi dot mo kidon kamru ya ke artificial insemination support ti kini kijingdon kambro kemolong mentangi habban penpoi bit na operselong ke center ke jongi ni ong balai ba ke Jaintia kanum don no la ke jong kum tangi la persang lembaga central funding mentangin set up ya kani ke liquid nitrogen plant hang ni ke panong ke jingerap ya ke Jaintia bro arteli ke district ke east bat ke West Jaintia Hills kanang bangin la ban increase ya kani artificial insemination bangin nang la ban penmi shibun ki masi shibun kedut pitip na em ba ke jingi odut jongi ke jela ke duna hadu kata-kata ke duna hadu kata-kata perkhat hari India jongi ngipin mi jan arspa million ton kerindia ka de beningkong ka de penmi don ka Meghalaya jongi kadang penmi tang de ki 4000 metric ton tang propinyo fra hajar kumta ka per capita ka bagi ong ka jing don jong kedut ka bala ban ai ya ki nong song snong bagi laban di haka state kanang kot tang propusan gram iwi brio yo sisni Andrei ka all India ka lapoi lupa lais pasan po ngidang jangai bingin pois ta kathong kalat ka bangila ban kiu stat ka de tang da bangi shim ka artificial insemination kum ko we ni ki program ki bahe man ten slurry ki brio ki jongi bikin le kata ha ka bai dei bakani ni ai ru mentai ya ka training yiki kena samla ki bla pas class 10 sejrong bikin one sekani ka training ka basispa arpos ngi hapo kini kisispa arpong teligis ngi kimdan kami ay banlud ngi ay maki ka stipend ngi ay maki ka free lodging free fooding kabumot ka ay bam ay barkum taterter kumtang apan banah ni kasngi langba ka dorbar snong kli tersi bat ki snong gi bamarjan narki don gi khna samla ki bakloy banwan chakani ka training nginjin dala pedang smobha e yaki ngi kwa shisha bingin yo menta kadang ke target dengan train sauspa sanpo ngut ki youth jong ke Meghalaya ngindang yo syuk additional fund ban train se sispa angun henre ngila pha si pha ke advertisement gi jongi la arsnam lenter ngimju kham yo application kham tam e na Jaintia Hills ngiduna plak ki application bang yo ki babun ki wan na khasi hills ban ribhoi ha Jaintia Hills dang duna ngakwa man pen sngow sepi balada ki don gi khna samla ki badan interest ban le ekani kinwan chakman paro kini ki sispa arfosngi ke department kan pet na kamanta ka bit ke biang ke jongki dang kata apa kila pas ekani ka training apa kila pas ka training bat lada kila persang menteri kani ka kam ka department kan ai kan garanti ki bakan ai ya kata ke gran ke bakatsan spa shibenai nada kila bantre ya kene kakam nalor bekindang yo shu pade
ya ke jingkamai jongki da bakilit ban ai ya ke AI. Kalau along lupa ban garanti ya ki ban ai ga security ya ki. Kat san spa si banai na kabanta sistem pinyo bet ya ke pisah. Kumta ki training center detang lamba jogi ni ki training center ke bakum kini ke bangila ban provide dia kata training. Ya gini ki training umla ban pha shanu ki training center. Kadai tang ha ki accredited center. Manta ke Meghalaya jungi berok ko wingi dan accredited center ha Porselong. Ngimla asu ban pedang melawan na keleng-keleng lawan na boy na Jaintia negaro bukum ta ter ngi ko aba man ki district ki center ke bengi dan ki di banla ban yo ke accreditation. Ngirang persang sibun ki na keleng department bengin la ban penbit penbiang kana begini ki center ken long sya ke jeng mentoy ki jongpi. Project ko da stang ki nado usnem arjar khatwi te punhu arjar khatso da depi tang wa dep nei te snyao tho pi ke jing ko da chem ke department ke jing lai luti ke jing percham yom gini ko he te nga ke jing khublei ko khro ya ga team hi yom ka yom ke department wa da krech tomgi hawo pun orlong ya kani ke center kamaman gandegi wa kaman ke department te kho ko ye jing ho pen man functional ye kani ke center te mester man gawi wan lada ki bru yang ke district yang i wan gi chkman chim gi ke benefit yang kani ke centers sab ai ini jing krech tom kam ne liang yong ngale hadino da wan chim tio hani constituency pat yo chemoto chibun kam gini gi project jan pi le sakhi be pi yete bon hini gi project yo em ho constituency yong i to man gi go sa rim mai mti bo ne gi ki daw tangwa ngawan ho chim tio nga ong nga pendebo ye wer sa ting kita gi rim te gani to go wi ne gadak ko da yo pin ne ga sni ko da yo i uwai ye gani le ko wi ne go da rim ko da sa ting da bon bon teli gisnem ta snya komen cho khanai pi le chibon i project yo sa rim kam gani mongat water supply yong i le muslim de da yo i gaw inaugurate kam man katte da lai go the project da man go lai chmat in nearly completion the muslim de jan wat ka tai le yo i gaw pun dep ka mother and child hospital yong i ko em panalier ko tu le ko da sa ting ya tu da bon teli gisnem ka tu le snya komen o khanai pi wam muslim de how new January ne ba dang de yaklam ga health department wongi boy ni ba kwa gi boto ga 21st of January ko celebrate ye ga 50th anniversary yang statehood ki yong i to da one prime minister emburom yong i to boy kwa gi a few projects you inaugurate now prime minister ki yong i te nei te daw kwa gi boto ka MCH ki yong i le man ko win ko project ko inaugurate ko prime minister ki yong i te em le chibun project yung em kwa on nhau ne ga si ni bham to wan ye kram ye te te hejing to on wugni ga training center gi yong i kam on ni nei ki daw wa ile wum biang ko information mo wum em go interest nagi control gi yong i mo tanga kwa o nga kon tu ki officers yong i em ko ga district em kam u find out phi ga reason ni daw wuduna ga participation ne bha kam i gi nong bi khman nga yom duna gi bu wan thokhi thokre chi tanga sniaw mut ki mut ki jing thokhi yong i control yong i em duna go te ile gon kam chi ni gi feeling te duna gi wi chim menta tanga kon tuoi ki officers yong i em kam find out ki ni ki daw dem te u tholat ki common u pun chlur ya gi control yong i yo wan gi chkhman ne ba kam da sniaw no director gi yong i ne ba kam state ki yong i dang bon ba ki jing em kam dang bon ba ki jing duna i mem man self sufficient i dang bon ni jan phi la sakhi pi ete le to ne jing to ga gi mrat le gi sniang na mo le gi blang na mo le gi masi na mo le jing to ga dut na mo le poultry na mo hai boni bon benta le idang man im go to go man penmi boni dang duna bai dang du import bai ne gi state yu marjan gyong i tani te daw em kam u chimi ga ni ga kabu te seivin le kani to hai por man chwa ongi kan hai por man chwa ongi money is power tang ha gi ni gi sni go kat ni to knowledge and information is power tani te daw em kam u yo i ya ka proper information le ni ya ka knowledge ko biang mto wongi kiwa
dugu start ku tip ku lai pure ku ye yo ini ki training to ye gitu ku duna ye te pure ku thi wa bo khnang ye gini training center to ne benta gitu ku duna ku pure ku thi tene te da one jigni center yo phi ya ki jing hikai du bania